Daniel chapter number 6. Kodwa ke sizofunda verse number 10, verse number 11, 12. Sifunde verse number 13. Mhlambe sijobe siyofunda verse number 19. Sifunde no 17 and 18 ngoba isikhathi sona sinaso. Ngiyacela ke ongasifundela ngihamba nobhuti wami uma ngivele ngigijimisele i-microphone asifundele ubhuti usiphelele shazi. Ngiyacela bazalwane ngegama likaJesu. Sifunda bazalwane ngokubambisana incwadi ngokuloba kaDaniel chapter 6 siqala ukufunda verse number 10. Verse number 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekise eJerusalema wabhuqa ngamadolo kathathu ngosuku wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Verse 17. Kwasekulethwa itshe labebelweni lomphandu inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yizikhulu zayo ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Kwathi sisondele emphandweni kuDaniel yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceda uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho umkhonza njalo angakhulula kuzo izinkonyama na? uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezinkonyama azingilimazanga ngokuba bafunyana kimi ungabi naqala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi angenzanga kubi. Lapha bathandekayo esifunda khona sithola uDaniel ufakwa emphandweni wezinkonyama. Malibonga igama lenkosi. Ngifisa ke sithi ubuyele emuva kancane ukuthi lapha inkosi yakhipha isimemezelo yakala izinsuku yathi ngesikhathi sezinsuku ezithile akangabi khona umuntu ozothandaza kuNkulunkulu wakhe. Inkosi ikhipha isiyalezo bonke abantu abangaphansi kwesandla sayo noma ngabe babona abalelozwe. Kodwa ngenxa yokuthi sekukhulume inkosi uma kulelozwe kumele uthobele isiyalezo senkosi. Uma inkosi ikhipha isiyalezo sokuthi akungathandazwa umuntu akangathandazi kuNkulunkulu wakhe noma akangathandazi nje kunoma ngabe intoni akholelwa kuyo kulesi sikhathi inkosi ekhulume ngaso. Kodwa sibona inkosi izumhlangano weyikhulu nabo bonke abantu abaziwayo nabadumile ibanika lo myalezo. Uma ufunda verse number 10 uthi uDaniel esekwazi lokho akazange alalele okushiwo inkosi. uDaniel mkhona bathandekayo ukuthi lo Daniel ngesikhathi somhlangano wayekhona lo Daniel. Njengoba lithi ivesi leshumi esekwazi lokho ukuthi wezwa ngombiko uDaniel futhi wawamkela umbiko ukuthi inkosi okwamanje engisaphethwe yiyo mina yebo siyo lapha ngithi nakya eJerusalem. Kodwa ngoba ngilapha khona bathandekayo kumele kulalele umuntu olapha ukuthi inkosi ikhuluma ithi. Kodwa uDaniel ubonakala engenzi njengesiyalezo senkosi. Ngiyacabanga ukuthi emhlanganweni bakhazwa baqheba bathiwa nje onke watholakala ethandaza. Ulanjiswe ingonyama lapho kunabona umkhubo oqala manje ukunanjiswa kwengonyama
uma kuthiwa azokabonakale ethandaza, uma nje eke wabanjwa, lowo muntu lowo uzothathwa ayofakwa emphambili wesigonyama. Ikhona ibandla likaJesu namhlanje. uDaniel esakuzwile kwalokho ukuthi lowo amanje ethandaza uzofakwa emphambili wesigonyama. Kwasho ukuthi into yokuthandaza uDaniel ayisi ngama-seasons, ayisi futhi ngoba u-right noma u-wrong, kodwa into yokuthandaza i-culture yakhe. uDaniel wathi ngizwile ngombiko, kodwa umbiko wayekumshintsha ukuthi ekhaya kwenziwani. Nikhona abantu abathandekayo, lithi iBhayibheli uDaniel wathi makuphela umhlangano, uDaniel waya ekameleni lakhe. Uma efika ekameleni lakhe, uDaniel awazi umbiko, ezwile futhi wathi umbiko onombiko, kodwa ikhatha yasekhaya ithi ngaphansi kosuku umyothandazi. Wathi noma inkosi ikhuluma amazwi yabeka nokuthi umyothandazayo uzofaka phambili wesigonyama. Wathi kodwa ekhaya siyathandaza ngoba phela inamakhilo phansi. Uma inkosi simkhiphile umyalezo yasithuma izethenjwa eyihambe iqalaza kuleli dolobho noma kule ndawo. Ngesikhathi ihamba, uDaniel wangena ekameleni lakhe, waguga phansi ngendoda esele wathandaza. Kodwa manje kunento eyayithathile lapho ukuthi amehlo akhe awabuki ngale akuvele khona umyalezo, kodwa amehlo akhe abuka eJerusalema. eJerusalema liyathandazwa, kodwa indawo engikuyona kuthandazwa. uDaniel wathi yebo, umyalezo uphumile, kodwa umyalezo akuwona wami, mina wami ukuthandaza. Wathandaza seni, wathandaza nini? Wathandaza ntambama. Wathi ngesikhathi phakathi kwesikashana nje, inkosi yasibekele sonke angathandazi, badlula amadoda. Athi wayedlula athi beqalaza, athi uDaniel ngoba le ndaba yokuthi wayebheke amehlo ayibheke eJerusalema akuyena wakhaza, kwakhaza abantu abambona ethandaza. Ngesikhathi ethandaza badlula, babedlula angazi noma ama-watchmen ngesingisi noma ngizothi iy'mpimbi, kodwa zayiphethe umyalezo othi angathandazwa. Kwasho ukuthi khona umuntu owadla into ethi siyambiza ekuseni, ikhaphakhala basika amakhaphakhala, siyambiza emini, siyambiza nasebusuku, nasekudiyezelweni kwethu, siyambiza ongabonwayo, nasekuhluphekeni kwethu siyambiza onamandla. Bafika bathi babeqalaza, bambona, bagijima baye enkosini. Angazi ukuthi i-system yakhona ihamba kanjani, kodwa ngiyasola ukuthi laba ababeletha isimemezelo esithi usuzosebenza umphando wesigonyama bavulelwa indlela. Bathiwa baletheni, babefika phambi kwenkosi zoqhamuka nje. Uma befika phambi kwenkosi bayachaza, hayi inkosi, lo mfana lo bayabona-ke into yakhe ithi wayithothi inkosi, hayi uzwe kahle wena. Kuthiwa othandaza azofaka phambili wesigonyama. Ngesikhathi bemthatha uDaniel bemfaka emphambili wesigonyama, kwasho ukuthi uDaniel akabukile la kuvele khona isiyalezo. Awubazalwane, into yokuthandaza uDaniel ayiqalanga ngesikhathi kuphuma isiyalezo. Into yokuthandaza uDaniel yayi-lifestyle yakhe. Prayer was a culture to Daniel. Ukuthi noma ungamiswa umphando wesigonyama uzothandaza, noma singalanjiswa iy'nsuku ey'ngakanani
ngizokubuza kwenkosi ithi Daniel nqebu kaNkulunkulu ophilayo ingabe uNkulunkulu othandaza njalo ukusindisile na waphuma phakathi ukuthandaza ehlele isandla sonamandla waphuma phakathi ukuthandazayo ezikelwe yizulu wathi mama njalo Nkosi Nkosi nakade ithandazayo uyalingelasi zakhe zafika zavala imilomo yayibonyama iyaphila izobelezela namhlanje ukuthi abantu abathandazayo noma bengafanelwa kodwa baphumelele ngamyoko noma bengacinezela baphuma benganimalanga isizathu ongalimali kwabo ingoba lowo omthandazayo uyasukuma ngesikhathi sabo sokucindezela uyasukuma ngesikhathi sabo sokuvalelwa izona inkosi ithi lithi iBhayibheli yajabula inkosi akubuyele prayer is our kingdom of culture siyathandaza bazalwane ku-right siyathandaza noma kungekho right kuneminye imithandazo ebukwayo ngenxa yokuthi ithandazwa ngesikhathi sesidingo kodwa laba abanemithandazo yabo abathi usindise kokubi kungekho kubi mhlawumbe ehlele okubi